Tapi deto tu niru le macuri mano. Makanya tausahakan ni sininda anu purena perintah nabita angka manamo tu suruga capana. Kegayasan yedi magala masidaka. Iya na tu tatundru-tundrui. Iya tu capa na pasidaka suruga mato. Yedi magala puasa. Puasa itu na tagan rusuk materu tapananunga. Insyaallah ujungnya juga itu adalah surga. Jadi magala masampaja sunna duha tapananungang duha tamateru. Aja nama kada mak duha iya ruarakan na baja don rakang bajan nasi patan rakasi bajan de istiqamakan. Iya di mengoto masampaja tahajud bisa istiqamakan. Nah sama setiap ujung itu pasti ada surga. Yana tu ampai maka da mega tu lalat tama surga de nasi rupa. Angkalalan na tau masidakay, angkalalan na tau maduhae, angkalalan na tau matahaju, angkalalan na tau mapuasa, angkalalan na tau malapayatin na, angkalalan na tau magalay, madampang ang ipadan na rupa tau, angka manamoto. Apa deto tu ga tau suku de cena, pasti ang kekurangan na. Angka tu tau makabas sa masidaka, tapi dia nang kanirunto masumba ada sana, dia nang kanirunto masumpajang. Angka tu tau raji masidaka, aga sana raji mapuasa, raji masikiri, raji mangaji, tapi dia nang kana sumbang. Iya, kata kau isuruh mapuasa nasa namanya tuh ramalangnya si pan rasa-rasa toki sedih. Iya kan begitu. Jadi masing-masing orang ada keistimewaannya. Pada angka lalan natarongi pemala taala, kegi berenah. Nah sama itu tuh lepas suku mana nih? Maka jatuh puasa atau maka jatuh tahajud tak kecuali Nabi tak. Makanya Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Tapi tak curi salah sidina. Ko salawat itu lepas nanungan itu narutagan rusuk. Iya, tapi kok napikai salawat minimal 10.000 dalam sehari. Iya, deto na mega ko 10. Iya ko si 10 misi di mana? Koto makrabami sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril asanna. Akrabani sallallahu alaihi wasallam. 10 si di mana kada ni si 10. Iya, jadi ko 10 kali 10 nih. Ya makiro. Apalagi kan namo deto tudang, namo to masari, namo to masesa. Yang penting deno kulalo WCW. Iya, as-salawat ki. Iya tau mega salawat na nalulong syafaat na nabita. Iya ko deto layaro, angka magampang-gampang. Aga, usahakan ikuan di Jumai, tabaca salawat lo ko nabita kasih ratu. Apa maka dia nabita siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali pada malam Jumat, maka dia akan mendapatkan syafaatku kalau dia yaumil akhir. Apa dua itu lalat tama suruga pak? Dua milalam. Nomor si dia lalat pamase, nomor 2 lalat syafaat. Ini itu dua. Jadi maka ada sampajang iwa di pertama ki suruga kuna masih pong Allah Ta'ala. Pas sidak kay kuna masih pong Allah Ta'ala insyaallah tama ki suruga.